سلام دوستان من، حالتون چطوره؟ من پویا هستم و خوش اومدید به ویدیو ترسناک بدفریکی دیگه. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز براتون یه ویدیو ترسناک آماده کردم از اون پسر ترکه که خیلی عجیب غریب و به نظرم واقعی میاد. حالا داستانشو براتون تعریف میکنم که داستانش از چه قراره. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو ترسناک، اگه تازه هستید تو چنل منو همین الان دارید منو میبینید، اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید و حتما زنگوله رو فعال کنید که من هفته 2 تا ویدیو ترسناک خوب براتون میذارم که ترسناکای عجیب غریب، ترسناکای که تا حالا جایی ندیدین. سعی میکنم که بیشترش واقعیت باشه. گفته بودم قبلا اما تو این چنل دنبال بیشتر هیجان و ترسیم که قوه ترس شما رو فعال کنیم. دنبال این نیستیم که بخوایم ثابت کنیم، تحقیق کنیم، حالا ببینیم این ویدیو 100% واقعیه 100% دروغیه. دنیای ماورا اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد دوستان، اصلا نمیشه راجبش نظر داد که این واقعیه یا ساختگیه. حالا بازم نظرات شما خیلی مهمه، من تک تک نظرات شما رو میخونم. کامنت حتما بنویسید برام، کامنت ها رو دونه بدونه میخونم، تا جایی که میتونم جواب میدم. کامنت ها رو بتره کنید. کامنت این ویدیو باید برسه به 3000 تا دوشنبه یه ویدیو فوق العاده ترسناک که کلا تا حالا تو چنل من شبیهش رو ندیدید براتون بذارم. بریم سراغ داستان فیلم. داستان فیلم از این قراره که توی سال 1999 یه پیرمردی توی خونه توی روستایی از ترکیه زندگی میکرده. این پیرمرد فوق العاده پیرمرد عجیب و کلا عجیب غریب بود و همش با در دیوار صحبت میکرد و با خودش تو خونه صحبت میکرد و دهقان این ده توجهش به این جلب میشه که میبینه پیرمرده یهو میره 3-4 روز پیداش نمیشه. بعد از 3-4 روز میاد با خودش صحبت میکنه، با خونه صحبت میکنه، میره ازش میپرسه که داری با کی صحبت میکنی، این کی هستش که داری صحبت میکنی؟ میگه من دارم با زن و بچه‌م صحبت میکنم، یعنی دارم با دنیای ماورا ارتباط برقرار میکنم. فوق العاده آدم عجیبی بوده، همه توی اون ده ازش میترسیدن و آخرش هم توی خونه خودش که یکی از عجیب ترین خونه های اون ده بوده میمیره و وقتی نزدیک اون خونه میشن میبینن یه بوی فوق العاده بدی داره میاد. وقتی وارد خونه میشن میبینن پیرمرد تیکه تیکه شده و روی دیوار کلمات عربی نوشته شده، کلمات مثل طلسم و مثل این چیزا عربی نوشته شده. حالا این ویدیو راجب اون میخواد توضیح بده و این ترکه با دوستش میرن سراغ اون خونه که ببینن تو اون خونه چه خبره و داستان از چه قراره و یه سری اتفاقات براشون میافته. با هم بریم ببینیم. خب اینجا داره داستان تعریف میکنه که تو این سال چه اتفاقی افتاده. براتون زیرنویس میکنم ببینید. Adamın yanına gider. Adam köylüyü her seferinde kapıdan kovar. Adamın her akşam bağırmasının ardından که هر شب اون پیرمرده داد میزده و دهقان روستا اونو میرفته سراغش، میده که نیستش اونجا، فقط صداش داره میاد. Kapıyı çalan köylüye ben tek yaşamıyorum. Karım ve çocuğum da bu evde diye onları azarlar. میگه با کی صحبت میکنی؟ میگه من تنها نیز زندگی نمیکنم، با زن و بچم صحبت میکنم. حیواناتو میکشه، تیکه تیکه میکرده، کارهای عجیب غریب میکرده. Adamdan 2-3 hafta haber alamaz. Köylü meraklanıp adamın yaşadığı eve geldiğinde garip bir kokuyla karşılaşır. بعد 2 هفته که پیداش نشده رفتن سمت خونه‌ش و یه بوی میومده که رفتن داخل دیدن که طرف تیکه تیکه شده و نوشته‌های عجیب و عربی روی در دیوار نوشته شده. Bu olay günümüze kadar ulaşıyor ve köylü adamı hala bu evde gördüğünü söylüyor. O günden bugüne bu eve kimse giremiyor. Jandarma eve inceleme yapmak için geldiğinde hiçbir ize rastlayamaz. یه وقتی پلیس اومده اونجا نتونسته هیچ مدرکی پیدا کنه، زده این پرونده مرموز، اصلا پروندهشو بسته. Aynı adam hala evde yaşıyormuş gibi evdeki bazı şeyleri değiştirebiliyor. Yeraltı ekibi olarak biz bu eve geldik. İncelemek için buradayız.
Ve ne olursa olsun her pahasına biz burayı incelemeden gitmeyeceğiz. یا ما بدون بررسی نمیریم سراغش، بررسی میکنیم و بعد میریم سراغش. الان با دوستش سوار ماشین شدن که برن سمت اون روستا و اون خونه رو بتونن پیدا کنن. اسم طرفم وهبیه، یه آدم فامیلیش وهبیه، همون وهابیه. Çeşme burası herhalde. Sol taraf. Şurada sen bir dur kanka. Çeşmede bir elimizi ayağımızı yıkayalım hem orada bir tane çocuk var ya, sorarız ona. از این مرده بپرسن که همچین آدمی رو دیدی اینجا، داستانش چیه. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Mala ben bu kadar ya. Vehbi mala ve jore. Her izanı. Yani ben pek fazla Kürtçe bilmiyorum da. Şeyin Vehbi abinin evini arıyoruz. Rahmetli Vehbi varmış burada. Vehbi. Ya 99 senesinde hatta burada gazetelere falan çıkmış ya, mevzu olmuş. میگه تو روزنامه 1999 اسمشو نوشته بودن. میشناسیش کیه؟ Denk gelmiş olabilir. Sen yaşını tam bilmiyorum ama 99 senesinde jandarma falan gelmiş, evinde inceleme yapmış. Yani şu aşağılarda hatta şey diyorlar ismine. Ne işte uğraşıyor? Büyücü falan diyorlar hatta köyleri. Büyücü. منظور همون شعبده باز یعنی همون تلس میکرد و حالت جادوگر بوده. یه تلس چیه داداش؟ این داستانه چیه؟ نمیدونم. اولش منکر میشه. Yok ya, soy ismini Vehbi amca diye biliyoruz. یه همون وهبی داریم اینجا، 10 سال پیش مرده. میگه تو این روستا هیچ کس اونو دوست نداشته، یه آدم عجیب غریبی بوده و تنها زندگی میکرد. دقیقا همون آدمو میگه. Ya evini hatırlayamadık. یه خونه‌شو میتونی به ما بگی کجاست؟ مثلا من توضیح میدم چون زیرنویس بعضی جاهاش، چون از ترنسلیت زیرنویس کردم، بعضی جاهاش مشخص نیست، مفهوم نداره، برای همین بهتون توضیح میدم. با هم میبینیم که زیاد نترسیم. آدرس بهش داد، گفتش برو اینجا. دمت گرم. Allah'a emanet, görüşürüz. Allah'a emanet. Sen devam et bakayım, şu dediği yere doğru gidelim. Yani زیرنویس کردن واقعا کار سختیه، اصلا کار آسونی نیست. دوستان این زرده رو میبینید توی چند تا ویدیو قبلم، یه پیرمرد اینجوری بود که داستان اصلی ویدیو همین پیرمرده بود که یه لباس زرد تنشه. این لباس زرد تو ترکیه خیلی ها میپوشن، یه حالت ضد بارونیه. خب یه حالت بارونی داره که زرده، همش زرده، یعنی رنگ دیگه ای نداره. تو ترکیه خیلی این لباس میپوشن، کسایی که حالا تو روستا کار میکنن، کارگرن، اینا به خاطر بارون میپوشن، به خاطر سرما و بارون و اینا. فکر نکنید این همون آدم قبلیه. kazdı, gitti, ne yaptı ben çözemedim. شک کردمش این چی کار داره میکنه اول صبح اینجا داره شخ میزنه. Eskiden geldiğimiz Tılsım'ın evin girişindeyiz. İlk geldiğimizde şu tepede bir adam fark ettik. Kazı yapıyordu. Fakat neyi kazdığını tam anlamadık. Anlamaya çalışırken zaten kendisi yürümeye başladı. Konuşamadık da kendisine, nereye gittiğini de bilmiyorum. Neyse. میخواستم باهاش صحبت کنن، یارو پیچید رفت، نتونستم باهاش صحبت کنم. خواستم بپرسن این خونه تلسمی کجاست. آها، این دستگاهی که تو دستشونه یه دستگاهی که خودشون بهش میگن جهاز، یه دستگاهیه که فرکانس بالا رو نشون میده، یعنی فرکانس بالاتر از آدمیزاد رو نشون میده. هر کدوم از ما فرکانس داریم، یعنی اون دستگاه رو سمت موبایل بگیرن صدا میده، هر فرکانسی که بالا باشه صدا میده. اون دستگاه شروع به بوق زدن میکنه. فرکانس موجودات ماوراءطبیعی هم معمولا بالاه و این دستگاه رو سمت چیزایی که مربوط به ماوراءطبیعه میشه و مربوط به اجنه و این داستانا میشه، وقتی میبره سمت چیزای ماوراءطبیعه و کلا اجنه و این داستانا، چیزایی که مربوط به اونا میشه، این دستگاه شروع به صدا دادن میکنه.
Bende gece görüş kamerası var arkadaşlar bu arada. Yunus'ta normal kamera var. 2 kamera devam edeceğiz. 2 kamera sürekli olarak ne yaşadıysak kaydetmeye çalışacağız. دیگه 2 تا دوربین داریم تو دستمون، 2 تا دوربین هم رو سینه هامون وصله که چیزایی که میبینیم رو ضبط میکنه. Bak adam şurada yapıyor değil mi kazıyı? Aynen şu Kazı tepede. yapıyor şu yukarı tepede. Şurada. Ses çıktı mı? Arkadaşlar bizim evin girişindeyiz. Heyecan dorukta. İçeri gireceğiz. Girip çıkacağız diye düşünüyorum ama başka zamana göre tam bilgim yok. میگه که دوستان من میخوام وارد خونه بشم، جلوی در خونم خیلی هیجان داریم و میترسیم، معلوم نیست چه اتفاقی برام بیفته. یه چیزی رو من قبلش بهتون بگم، انسان وقتی وارد یه جایی میشه که یه انرژی فوق‌العاده منفی یا یه جنی توشه یا یه موجود ماوراءالطبیعی اونجا داره زندگی میکنه، خیلی به آدم فشار میاد. بعضی جاهاش درد میگیره، سردرد میگیره، تپش قلب میگیره و امکان داره که اون انرژی باعث شه که از جایش خون بیاد. حتی این چیز ثابت شده است که وقتی وارد یه خونه ای که اجنه توشن واردش میشی، مطمئنا اون انرژی باعث میشه که شما حالتون بد بشه. herhangi bir sinyal alırsa Çok sessiz, farkında mısın? burayı da kadar sessiz görüyorsun değil mi? Ben de çok önemli. Efendim? اینا برای همین ماسک میزنن، چون جاهایی که کار طلسم و نمیدونم اینجور چیزاست یه بوی گندی میاد، یه بوی مثل کافور میاد. واسه همین بیشتر جستجوگرای اجنه و ارواح با ماسک میرن این منور. ربطی به کرونا نره، از قدیم هم با ماسک میرفتن. یه بوی شبیه کافور من شنیده بودم، چند تا بچه رو گفتم بوی شبیه کافور میده. Kalktım. سر صدا میاد. اینا اعتقاد دارن که جایی که تارعنکبوت ببنده باعث میشه پشتش دیده نشه، یعنی اون تارعنکبوت باعث میشه اونور دیده نشه. جایی هم که اجنه و اینا هستن اعتقاد دارن که تارعنکبوت بسته میشه. نمیدونم حالا این اعتقادشون درسته یا نه. Benim aklım hala o adamda, biliyor musun? Bir şey kırıldı duydun mu? Şişe kırılma sesi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Siktir. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah ya Rabbina kabaret ve itaatuna. Dikkat et.
پشت در بوده انگار. Girdiğimizden beri pis bir koku fark ettin mi? دیدید بوی لاشه میاد. از اون موقع که وارد خونه شدن انگار یه بوی لاشه مرده میاد. دقیقا جاهایی که تسخیر شده است هم انرژی خیلی بد و سنگینی میده، همین که یه بوی خیلی بدی میاد از اونجا. Şu kapı açılıp kapanıyor sürekli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve cenab-ı şefaati ve halaka bil kildir. Ve recmâmı cemil kefiri ve cinni şeytan. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. این پسر انقدر رفته اینجور جا حس میکنه دیگه، حس میکنه میترسه، سریع آیای قرآن میخونه. چیه دیگه؟ و از این چشمای چیز هست تو خونه آویزون میکنن. من شنیدم اینا خیلی چیزای مزخرف و خطرناکیه. اتفاقا برعکس جذب میکنه چشم نظر. میبینید کناره هنوز گوشت چیه واسه تلسم و اینا. خدا لعنتتون کنه. بوی بدی هم میده، میخ و پیخ و اینا توش. O ne abi? Ne bileyim oğlum ben. چیه بابا؟ چیه میدونم؟ Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. معمولا اون چشم نظره رو میگیرن میشکنن. Euzubillahimineşşeytanirracim. شکست افتاده اونجا. Bismillahirrahmanirrahim. زبونه چیه؟ انگار میخواسته زبون یکی رو بند بیاره این با این کار. Anlamış değilim ya. خدا لعنتتون کنه. چجوری میتونن همچی کاری بکنن؟ Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. من که هرچی چشم نظر تو خونم بود همه ریختم بیرون. Benim başına ya. سرگیجه گرفتن و بوی بد و اینا سرگیجه گرفتن. این اون ماسک زده، این ماسک نزده. این چون آماتوره ماسک نزده. بعد اینجور جا حتما ماسک داشته باشی. چون طریق بینیتون وارد میشه، حالتون رو خراب میکنه و فوق العاده انرژی سنگینی داره. یه بریم بیرون یه هوا بخوریم تو رو برون. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çeksene diyorum. یونس به ترکی میشه، به فارسی میشه همون معنی دلفین رو میده. به خاطر همین اینجا دلفین نوشته، چون من تو ترنسلیت زدم یونس رو دلفین ترجمه کرده. Niye böyle şey oldu? Nasıl bir adet olabilir ki bunun içinde? Çıkalım oğlum çıkalım. Ne çıkar? Çok kötü. Dikkat et. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü uzaklaş yürü.
دیدید دستگاه رو وقتی میگرفت سمت اون زبونه چیه اونا میگرفت صدای دستگاه در میومد، فرکانسش بالا بوده. مثلا چیزایی که اجنه و این موجودات دست بهش میزنن فرکانسش تغییر میکنه، چون از یه فرکانس و یه دنیای دیگه ای هن. Benim anlamadığım şey ilk başta şu geldiğimiz zamanki adam ne kazıyordu, ne yapıyordu? O ayrı bir olay zaten. O zaten apayrı bir olay da bilmiyorum vallahi bayağı bir heyecanlanıyorum. Heyecanlanmıyorum desem yalan olacak. Bir de böyle zifiri bir karanlıktasın. Bu arada ben gece görüş olduğu için siz arkadaşlar görebiliyorsunuz da sahneyi. Ben şöyle elime göstereyim, şu an elimde hiçbir şekilde ışık yok. Ancak kızılötesi kamera olduğu için şu an görüntüyü görmeniz mümkün oluyor. Yunus kamerada bayağı korkunç çıkıyor ha. Bismillah, o ses neydi lan? داشت در مورد دید در شب دوربین صحبت میکرد، گفت قیافه یونس ترسناک افتاده اینا. Bırak çekim falan. Aldık alacağımız görüntüyü. Çekelim, siktir olup gidelim şuradan ya. Ya Yunus. Bak ciddi söylüyorum, siktir olup gidelim şuradan. Ne işimiz var bizim bu بیا saatte? بریم اینجا Abi دیگه، ben sana bu بکش 50 بیرون kilometre اینجا anlattım Yunus. Biz دیگه bu واسه همین داستان اومدیم اینجا. Bizim işimiz ve biz bu işi seviyoruz yani. Ben şahsen seviyorum. Ya ben kara Sen دوست دارم. sevmiyorsan ki bana sevdiğini söyledin. دوست ندارید به من میگفتی نمیومدی. Sen gelmeyebilirsin kardeşim. Sana bunun zorlamasını yapan bir insan değilim ben. یا من آدمی نیستم تو رو به زور بخوام بیارم اینجا، خودت اومدی ما. Düşündüğüm için geliyorsun. Ya işi sevmemekle alakası درسته yok. هر کسی نمیتونه تحمل کنه، هر کسی واسه این کار ساخته نشده، کار فوق العاده. Beni de mahvetti vallahi. Düşünsene Allah bilir kaç günden beri o kokortu duruyor yani. Evet orada çürümüş kaç günden beri. چند روزه که گوشت اونجا بوده، بوی گند و اینا گرفته. Oha. Siktir. اوه. Görüntüye bak Yunus. تو همون خونه ای که بودن یکی داره بالا پایین میکنه، سایش افتاده. Al istersen bir görüntü orada. دوربینش چیز شد. Oğlum az önceki de oda değil mi lan? Büyüyü bul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. یکی داره دلاراس میشه انگار. ترکا وقتی عصبانی میشن ما چطور مثلا فش میدیم اونا هم میگن سکتیر Bak گیر. görüntüye bak Yunus. Bu görüntü neyin abi? Abi bizim az önceki oda değil mi bu? Büyünün olduğu ما oda همین değil mi? الان تو اتاق بودیم. Yunus. Hasıktır Yunus. اوه Yunus. اوه Bir dakika. Oğlum senin burnun mu kanıyor lan? دماغش داره خون میاد. Yunus. ای Gece ortadan وای. çıkartman lazım. الان یه سری میان میگن نمیدونم از این چیزای خون علکی و فلان، قشنگ دماغش خون اومد. گفتم انرژی انقدر سنگینه، انقدر افتضاحه، 100% Ya siktir olup gidelim. امکانش هست که شما از دماغتون از سرتون جایتون خونریزی کنه، چون رگ طاقت نمیاره میترکه. Gece modunlar hiç gözükmüyor ha. مثلا داغون شد یارو. Sildi mi filmleri güzelce? Bilmiyorum ki. Üstün başında hep kan olmuş ha. Sen burada biraz nefeslen, tamam mı kardeşim? Ben tekrar yukarı çıkayım. Bu görüntünün en nesi bir bakayım. Sonra gidelim, tamam mı? Olur mu? Abi siktir et. Siktir olup gidelim şuradan vallahi bak. Yunus iyisin değil mi? İyisin değil mi? İyiyim. Sen dikkat et de. Sesimi temiz alabiliyor musun? Biraz yakın tut kendine. Şu an daha iyidir umarım. Abi dur bakacağım, merak ettim ya. Bu ne lan? Bismillah. داره تنها پا میشه بره سمت اتاق دیگه، دوستش باش نیومد، دوستش حالش بد شد. Bismillahirrahmanirrahim. Bak dikkat et. یه مواظب باش. صدای بچه میاد، اصلا بچه اون تو نبوده. Bismillahirrahmanirrahim. Abi girmeye متروکه oluyor mu? است. Buraya niye geldik biz? آخرم اون دوستش دیگه جرأت نکرد بیاد، Bismillahirrahmanirrahim. آخرم خودش تنها رفت. Bismillahirrahmanirrahim. Sesim geliyor mu Yunus? Geliyor, yakın tut kendine biraz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yunus, Ne oluyor? sesler geliyor he. Kapılar kapanıyor. Şu an ben o büyüyü bulduğumuz odanın içerisindeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Ne oluyor? Abi şu an Yunus şeydeyim ben. Büyüyü bulduğumuz yerdeyim ama. Bismillah, 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 bismillah. Abi dikkat et. Yunus, bu şeyi acaba döksem mi yere ya? Ha? Bir şey gördün mü? Bak ses geliyor. قاطی کرد دستگاهشم افتاد به صدا. Abi ne oluyor? Ses ver. İyiyim Yunus, iyiyim. Büyünün olduğu odaya girdiğinde sinyal vermeye başladı cihaz. وارد اون اتاق شدم این دستگاه داره صدا میده. Bismillahirrahmanirrahim. فرکانس بالا ضبط کردیم. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Görüntüm güzel mi acaba bilmiyorum ama arkadaşlar Yunus'un burnu kanadı. Yunus iyisin değil mi? İyiyim sorun yok. Şu an telefondan Yunus'la haberleşerek ilerliyorum. Fakat cihaz niye sinyal veriyor burada? Şu an یه چیز دیگه بهتون بگم این فیلم ها همش به صورت لایو 6-7 ساعته گرفته شده. من تیکاشو براتون جدا کردم دارم میذارم. اینا همش لایو 6-7 ساعته گرفته شده. واسه همین داره با دوربین صحبت میکنه چون اونور تو لایو خیلی هم دارن میبینن لایو اینو. Bak. Bak cihaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فکر کنم جن منات بغلش رد میشن دستگاه صدا میده. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunus. Yunus. ya siktir et gel bak o dışarıdaki kapı da sürekli kapanıp duruyor. Dışarıda kapı mı kapanıyor? Evet. Ciddi misin sen? Girdiğin kapı sürekli kapanıp açılıyor. Yunus burada bir şey sinyal veriyor oğlum. Ben bunu çok merak etmeye başladım ha. Ya siktir et gel şuraya abi ya. Bir şey diyeyim mi sana? Ben bir yukarı çıkıp bakacağım Yunus. Sen dışarıyı kolla tamam mı? Herhangi birisi gelirse bana söyle tamam mı gülüm? Ben buradayım oturuyorum ya. Bende bir problem yok sen kendine dikkat et. Bak burada bir tane şey var. Merdiven var. Merdiven buraya boşuna koymuş olamaz bence. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne merdiveni ne yapıyorsun ya? Abi yukarıda bir şey. Bismillah, 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 bismillah. Yukarıdan bir şey ötüyor. İyiyim Yunus. mi abi? Yok yok sen iyisin değil mi? Burnunla falan kanıyor mu hala? Yok bir sıkıntı yok şu an. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. O ses ne lan? نردمونه میره بالا میگه صدا چی بود؟ Bismillah, bismillah. تو این خونه ها پر تلسم و دعا و Siktir burada bir şey var lan. جعبه چیه؟ Bir şey abi. Siyah bir kutu. Oha. Cihaz bunu ötüyormuş. دستگاه رو میگیری سمتش دستگاه بوق بوق میکنه همش. Kilit kutuyu falan ya. O ses ne ya? Dışarıdan ses geliyor. O ses ne? Abi kapı kapanıp açılıyor sürekli bak. بیا بیرون دیگه در هی داره بازه بسته میشه بیرون. O ses neyin nesi ya? ول کنم نیست برو دیگه. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed abi. Yunus buranın var ya üstü çok garip ha. Ben bu kutuyu alıyorum Yunus buradan. Ya alma kutuyu ne yapacaksın şu kutuyu ya? Abi merak ettim ben bu kutuyu alıyorum abi یه با buradan. جعبه میخواد چیکار کنیم؟ این جعبه رو بردارم بیام بیرون. Koyayım ya. Lan abi al çık bir an önce bak sürekli kapı kapanıyor bir şey oluyor. اینا رو هم بیرون میگه و این در هی بازه بسته میشه بیا بیرون. Şu an bildiğin sıfırlandı şeyler ha. Ben cihazı kapatıyorum abi. Kutuyu دستگاه رو tamam mı? خاموش میکنم الان میام Aynı بیرون. yerdesin değil mi? این من همونجا هم بودو سریع بیا. Lan korkuyorum ben de. Ne kadar güvenli bilmiyorum ki. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed abi. İyisin değil mi Yunus? برو بیرون حالا هی داره حال اونو میپرسه. He? Ben şu an duyuyorum. Sen kayıtta mıydın bu sırada? Kutu bak bu. Görebiliyor musun beni? Görüyorum gel. Gidelim istersen direkt ya. Dikkat et.
arkadaşlar. Yunus sesimi duyuyor musun? Geliyor abi, sesin geliyor sandım. Haram. Size bu kutu neyin nesi? Cevabı malum çiye? Al bunu, kapat telefonu. Bu ne abi? Bilmiyorum ki, orada buldum. Tılsım nerede buldum. Bak şimdi bekle bir. Cihazı yaklaştırmaz. Cihaz kafaya geliyor. Cihazı açayım. Bu ne abi? Bilmiyorum, getir bir cihazı. Getir bir, yaklaş. Açma. Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Niye açıyorsun? Getir bir. Yaklaştır bana. Altını çevir bir kanka. جعبه رو میخواد وا کنه نمیتونه. جعبه چسبیده به هم. Bir metal parçası. یه bir تیکه şey var فلزیه. belki içinde. یه اون دستگاه رو میگیره سمتش یه بوق میزنه. Tamam. Bakarsın sonra ya. Bu ne bu ya? Açma. Açılmıyor ki zaten. Çok saçmalıyorsun. هلم کردن جعبه رو. Yola. توش تلسم و دعا و این داستان ها 100%. Tamam abi hadi gidelim. İçinde ne varsa dolaşıyor. Arabada bakarız. Arabada bakarız. Hadi gidelim hadi. اوکی، بعدش هم میرن سمت ماشین و میرن سمت خونه. آقا دمتون گرم، مرسی که منو تا اینجا دنبال کردید. داشتم راجع به ویدیو فکر میکردم. بعد که جعبه رو میبره خونه میگه که تو ویدیوهای بعدی بهتون نشون میدم که توی جعبه چی بود. خب حالا منم میرم میگردم ببینم اگه واقعا نشون داده براتون میذارم حتما که تو جعبه چی بود. مرسی که منو تا اینجا همراهی کردید. حتما یادتون باشه کامنت ها رو بتره کنید. ویدیوهای دوشنبه فوق العاده ترسناکه. یعنی هر چی تو این کانال دیدی بذار کنار. ویدیوهای دوشنبه رو یعنی فوق العاده ترسناکه. یعنی خودم به زور دیدم ویدیوهای دوشنبه رو که می‌خواستم آمادش کنم، به زور داشتم ادیتش می‌کردم چون واقعا ترسناک بود. اگه می‌خواید ویدیوهای دوشنبه رو حتما براتون بذارم، کامنت‌های این ویدیو باید برسه به 3000 تا. یک کوچولو هر کدومتون 2-3 تا کامنت بذارید، جواب هم دیگه رو بدید، یه مقدار حمایت کنید، حتما راحت تو 2-3 روز میرسونید به 3000 تا. کامنت ها رو برسونید به 3000 تا، بتره کنید. من کامنت ها رو دونه دونه میخونم و خیلی بهم انرژی میده. این حمایت مستقیم به من انرژی میده که ویدیوهای ترسناک بهتری بذارم. الان هفته 2 بار دارم میذارم. اگه بیشتر حمایت شم، بیشتر لایک بخوره ویدیوام، بیشتر کامنت بخوره ویدیوام، 100% روزی هفته 3 تا 4 دفعه ویدیو میذارم. میگردم براتون ویدیوهای واقعی، اونایی که فکر میکنم واقعی ترجمه میکنم، با اینکه کار واقعا وقتگیر و کار سختیه براتون ترجمه میکنم و میذارم. اگه تازه هستید تو چنل من، یادتون نره سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای ما بیخبر نمونید. من پویا هستم. See you round.